dobrodošli ljudi u novu epizodu Minecrafta i u današnjoj epizodi snimamo Factions sa mojim drugarima. Sad ne mogu da vam tješavam server i to, pogledajte Konox TV i kod njega će biti videoklip gdje on pokazuje cijel server i naš star jef. Dobro ljudi, sad ćemo da krenemo sa igranjem. Ajde, ruši trosed! Pa ti si ga napravio, ja ću da ga uzmem. Dobro ljudi. Ovdje smo počeli da gledamo neki zamak, tačnije on i još jedan naš drug. Znači, nas ukupno u evu, sad ću vam reći koliko nas ima. Nas 13 ljudi. Nadam se me dobro čujete, ali ne znam za njih. Ako ih ne čujete dobro, žao mi je, ja ću pokušati da napišem ovako u klipu što su oni govorili. Iako je to nemoguće iz ovog ovdje gamera. Njegov jezik ne razlikuješ. Znači to, ako bi uporedio majmuna i njega, znači ono, totalno isti jezik, ono, ne mogu verujem. Same dlake izlaze. Onda se ne mačka. Oh, you bitch! Mačak. You are bitch! Ovdje je. What? Ovdje je malo mikrofon. Eto ljudi, izvinite, sorry zbog ovoga. Igore, nego kad ćeš ti kupuješ tvoje sluške? A on da nas nisam rekao. Šta nas? Praznik? Praznik? Koji praznik? Da, ljudi, moram da vam pokažem naš šef. Evo ovdje je naša XP farma. A ovdje su sponeri. Da. I može da se uzimaju sponeri sa svim tačom. Da, na ovom serveru možete se svi tačno da sponere. I ne morate imate, ako to uopšte ima na ovom serveru Sliktač 2, nego samo Sliktač 1. Da, ako ima, znači jedinica ekstra. Jukićo, što radiš tamo? Jo, ljudi, moram da vidim. Samo Lazar se budi ujutru i ono 20 papagaja leti u kavazu. Onda vidim je leglo i unutra jaja. Ljudi moji! Vratio sam se kića, krenuo na posao. Upariva se. Lazar ti ujutru kad se budeš probudio ima da bude 20 papagaja. To će bude ekstra, ali ima na prodaju, Evo ja ću ti odmah kupiti jednog. Ajde. Samo da znaš nesko. Jel oni moraju da se hrane? Ma jok, ne moraju, brate, oni su ti, sačekaj, oni su ti univerzalni, ono, ne moraš ništa, ono, brate, Android 5, ne moraš da ih staviš u struju, Napuniš ih na struju, Nemanja, na struju, brate. Skroz puni. Znači, ako im onda bude lepo crno perje. Moraš da paziš, u trutku može se desiti nešto. Sad više da ne puta tvog papagaja postane. Da, može da pregori struje. A može da postane pilotina. Da. Joj, a kiće uparivanje. Nego, gdje je ona šuma tamnog rasta? Hrasta? Rasta. Znate gdje sam ja došao upravo? Od Battlefielda sam došao na spawn. Wow, to su sada tvoje performanse. Odla kill jednog lika. Aj. Ono vidiš, taj kill na gameru. Eno je tamo. Idu iza piramide. O, čekaj, ovi mali pacovi. Ja zanimljivo šta će raditi. Sorry, ljudi. Držite se picovi.
Ako ju uvatim. Kića i uparivanje. Imam da snimim jednu celu seriju samo kića i uparivanja. Kako se to radi? Pa, ovako da ti objasnim. Postoji kića. Postoji jedna ženka, nismo dao ime, da, treba damo ime. Kića. Postoji jedna ženka, postoji kića i kići je ona ručka za paljenje redstone-a prikačena za njega. Znaš? Kablić je se podigao. Da, Kabojić. I onda kića, kako kažem, ide u napad. On kićonku, ne znam, tako će je zvati, probija sa ovim... sa žicom i onda se kaže, onda dolazi do spajanja i žica se spoji sa ovom kićankom i onda što se kaže nastanu piksel bebe i tako nastaje ceo proces kićine porodice. Ima tu još mnogo da se priča. Ja se sad shvatili sve. Ja moram opet, nemojte me terati opet. Ajde. Ja ništa nisam shvatio. Ovako, kića i kićonka Nemoj. su zaljubljeni. I kića, on ima jednu glisto. I ide u napad sa glistom na kićonku i to je to. Kako se to se raspođite? A? Ajde da pravimo ovo. Ja sam pola napravio i... Nisi ti ništa tu napravio. Ne mogu laži. Igore! Znaš, kao da bi se ispostavilo da je samo on pravio. Da on kao zna sve da pravi. Ovo sam sve ja napravio. Uglavnom sam ja sve pravio. Kao neki profesionalac. Nije. On se onda nije bio na kompjuter, ja sam se radom pravio. Jok, ovaj laže, ljudi. Dolazi ovaj... Igor... A vidite sad gdje ja pravim, oni ne prave, oni se... Pa da, mi se sad odmaramo jer su mnogo radio te nas. Real, ono na server. Nope. Meni sve savršeno ide. Gljanc. Ajde da počnem tu da gradim. Evo, Igore, dolazim. A gdje trebam da izađem ovdje? Ovdje. Ovdje, da, ovdje. I šta treba da radim ovdje sad, Igore? Ne! Goodbye. Ja, bitch! Ja sam se bio zasmijeli, slučaj da pritisnem dugme i spao sam dole. Neću. Sam je skočio. Jo. Aj, bezbrejte. Ubij prase! Prase izdaje. Prase, you are dying. Do you know that? I don't know! Ovdje ćeš... Evo ti, Lazare. Daj! Drop party! No! Ljudi, pogledajte drop party iz sveta. Ljudi, meni nešto laga na serveru. A, to si ti, Nemanja, nije to server. Ne, tebi ne valja. Ti ćeš reći hrišćanci. I don't fucking know. I don't have any kind of... Oh shit. Meni nikad nije bilo jasno kako se rade hrišćanci. Znaš kako?
Uzmeš jednu žicu od kiće Nemoj. i nabiješ u kompjuter. Ćuti! I kreće Supermanija. Kreće kićolomac. Kiće lomac. Da, nisam stigao. Ano Igor, magija. Evo ti, Igore, dropar. Dijamant, duboko je. Nego, Igore, kako ti praviš ovaj zid, a? Dok mi ga ne završi. Ne valja, znači ne valja, brate. Igore, ne znaš da praviš zidove. Pusti to meni, pogodaj. Fuck. Pogodaj, Igore. Pa i sad. Ovako se pravi zid. Gotovo. Ne možeš, vidiš, ne možeš da pređeš Hoćemo li mi da završimo ove zidove uopšte? Pa hoćemo, Ne, iznutra ne dirajte ništa. Tu će biti neke stvari. Aha, dobro. A leti vreme, već 11 minuta snimam. Snimat ću jedno 20 minuta, ljudi. Evo, Lazare. A? Jesi ti smislio šta ćeš da radiš u ovoj epizodi? Pa u epizodi samo ovako pokazujem sve kako se vi ponašate i to i nisam zadovoljan. Pa bio zadovoljan ili ne bio? Mene baš zabole nos. A, da. Znam, boli nos čoveče kad... Bip! Dobro. Ljudi, sad je Kića. Ljudi, znate šta? Sad je Kića i Kićonka sami. Gdje Kića? Kića, aj nazvali. Sine moj, ljubite tata. U guzicu. A, učmar. Bitch, I'm go here. And... What the fuck, nema nijednog zombija. Znači, mi smo se danas premestili pošto su nas bile napali i isekali nam pamet tačno u F-u. Taj je bio onako podobar, vidjet ćete na mom kanalu. Nije podobar, nego predobar. Sad još ovaj ne završimo i bit će ekstra, Ali ovo smo danas, znači, našli, oni su našli, ja im pomogao i eto. Vidite koliko se zadaje. Sve ovdje, sve tu su bilo brda, ali nisam sve izravnjao. Mislite, ja sam sve izravnio, znači... Mislite, ja i Lazar smo sve izravnjali. I ja sam... Ja si postavio 2 bloka i gotovo. Dobro, ajde, ja sam predao da ovaj sam bio kopao pa jesu. Ti si kopao to i pravio taj zamak i čuti tu i ti ništa ne vrediš. Ja sam sponer. Ja sam stavljao spunere. Pola smo radili. Čak idemo česte GP... Česte GPS, bitch. Ne znam da pevam. Braćo, bacam! Tako sa jednim likom kožni i metalni maš. I Kills potrošio mi je pola srca i tačnije udario me jedno. I crko si. Ne znam. I crko si. Ne, Manja, sramotu jedno. Sramotiš svoju porodicu. Ne, Manja, žao mi je. Osramotiš se. Dupe ti se sramoti. Kića se sramoti. Što? Kića se sramoti jer, ne znam, još uvijek pošao u napad. Nego proučava. Da, proučava još uvijek. Cilja metom. Ne može kako pogodi sve, čovjek trebaju mu naočare. Zdravo svima, ja sam nastavnik Kića. Pazi, zdravo svima, ja sam nastavnik Kića, bijem ti do parnića.
A ne znam, nema nikakvog smisla, ono, nabijem ti do parnića, dobro, ajde, šta kažeš? Kako me uplaši ovaj zombi sa kravaticom i ostalo. Znam na što Nemanja misli. Nema teksturu podati. Kravato! Vodi. Ne verujem, bić. Ne vjerujem u to što vidim, u to što... Tako je. Nego u šta vjeruješ, Nemanja? Ne znam. Pa verujem u... Ne znam. Tresada. Pa verujem, na primjer, u Boga, tako... Da, ajde, nastavi. Ne veraš ništa. Verujem u sebe. To je veliko čudo, Nemanja. Vjerujem sebe. Vjerujem. Šta da enchantam? Reci mi što da enchantam. Ja bih ti rekao da enchantaš, enchantaj, na primjer, enchantaj, oh shit, sjeba me creeper, na primjer, enchantaj, oh fuck zombie, na primjer, enchantaj, oh fuck skeleton, na primjer, enchantaj sekiru. Imam sekiro enchantanu. Enchantat će... Neću. What the fuck, Nemanja, što se tamo radi? Ti nečio. Kakva lepa, ciglana. Nemanja, šta se tu tamo radi kod tebe? Nešto je čuo. Oh fuck, cigla. Stefanos Apir se Betle Jeo Aušvios i tako. What the? Ja ću ovdje da setujem kome, a vi pokučite. A mi se sami spašavamo i tako. Evo da se ljudiš. A ovo mnogo se krutiš. Evo je vama i bašta. Eno ga dajte, Gdje? Eno ga u planinu. Dođite. Ne znam gdje si ti. Kako se zove nova? Kako? Zoja. Zoja? Evo ga, Ne vidim gdje si. evo ga. Evo ga. Igore, ne vidim gdje si. Ja moram to sam dobio. Evo ga, trpo se. A gdje ste? Thank you for knjige. Trpo se. Brate, dođi, imaš ovdje kabelstone ako hoš. Imamo kobuston, imamo svašta. Nadale, uspješna ti je prva epizoda. Je. A ja pomislio kod naše... I nije napravio metalno delo. Ljudi. Jeste vidjeli, samo pazite na ulaz, da se ne spomenu. Sjele? Kupi sve. Ma ja kupim ono što mi treba. Ma kupi sve, kobuston, sada najviše treba. Da, koliko nigde ne možete naći. Kupite trulo meso, to je najvažnije. Da, to možda prodamo. Za dobri pari. Lik je bio dobar, skinuo mi je 3 posjeca. Meni nula. Ja tim sam govorio, sad sam zabolio. Pa znam, a... Ljudi, evo je vamo neka kućica. Moj džungla! Sve ti home. Ja sam se tao. Ja sam sve to gore na planine. Pa dobro. Planina. Ja moram se odjavim sa sebera, jer ću se utišam. Moram da tišam. Ljudi, sorry zbog pip. Ljudi, čujem zombija. What the fuck? Kića rešava se. Sve Kića, bre, profesionalac. Ma Kića ti je, bre, profi čovek, on sve to zna, bre. Šta je vama danas pisalo na Minecraftu kad ste ušli? Meni seksi. Seki. Tako nešto.
Italijan to i ne čitam. Ne, Home! Ja, odo fuck home. Home. Čisti Home. Home. A znate ljudi, meni se desio neki bug i ne htjeli mi su čitao uopšte. Ja pola stvari od Nea. A ja nećem drvo. Ja sam pun kabusta. Ja ću tu uzmem malo za sepling ovog drveta. Pa uzme, treba staviš 4 drveta. Znam, pa toliko mi treba sepling. 8 kjoža mi ne te jeba. Bože mi mama nas tek. Recite, Ja sečem ovdje drva. vidi farmu. Farma, vidi kolika farma, ej. Ludi, Koga sam ja ono beš ubio? nisi ti nego sam ja. Ja sam ga ubio. Dobro, ajde. I šangarete na sve strane koliko bi ušao. I kompiri, ljudi, kompiri. I pumpkin. Nije pumpkin, ono drugo. Nego je pumpkin. Ne, to je ovo dođenje. Ljudi, što bi se rekao, ja završavam ovu epizodu. Što se kaže, lepo da se odjavim i da kažem ljudima za sad sayonara! Goodbye ljudi! Ajde, Igore! Igore, Sayonara! Ajde, željara. ajde, goodbye! Sayonara!